أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صحبت أمي ایرو امی بحثا کو گرک مسلمان گاوا تبلیغ که برا بزن کو سرناو خدا و پیغمبر تبلیغ که هیچ خواهد افترال پیغمبر و علماء اسلام نکی حدیث موضوع لوی بولگاما زحفی ایگنن برای هیچ خواهد حدیث موضوع نین زمان خواه و تبلیغ و قرآن و سنت بکه گلی گهداری هیشا براو خشکی مؤمن سلام و رحم و برکت خدا سروبه رب ما حافظ دین و دنیا ما توابه مجبوری طاعت و عبادت خوب که مجوا فتنه کور و طاری محافظه بکه گلی مسلمان گهدارش رب عزت ناو خوی المؤمن لما کریه شماره تگوتن مؤمن گرک امجی لگوری ناوی خو حرکت بکن ام امین بن ام ضرر ندنت تو عباد خوده ام مسلمان گرک ام سلیم بن تکش دست و زمان ما ضرر نبینه ام ضرر ندنهف غیج ویجی نعار می مزن جهالته گرک مقاومتك مزن ام بجهالت ربكن شوى ام بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام حفظا خواب خدات کن شر و شیطانك و جرحما خود دور بویا پیغمبرك خدا شو اولو العزم موسى پیغمبر جي قلت يا أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين أس حفظا خودكم خداكو أز بمش جاهلة إنسان مؤمن وككو جهالت زير الزورة وككو جهالت ضرر دي تشتك ضرر نادي ده ويك جيجي جركا أم خداي خناس بكن بأسماء بصفاته بصفات خداي عليم أم متصف بابن عالم بصفات خداي حكيم أم بابن حكيم أم بابن الزانة أمراض قلب خوا حمي أم تداوي بكن أم بابن الدكتور قلبا بصفات خداي خبير أم واجب خوي ديني حمي ناس بكن أمر هي خدي أم ناس بكن ويك جيجي جرك قلب ما سليم به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إبراهيم پیغمبرش دو روژه قیامت روژه کیوسایا منفعت زارو ومال منفعت إنسان ناده إنسانك قلبك سليم هاري حضور خوده أو قلب السليم منفعته ويده جرك أم قلب ما سليم بأم حنيف بن عقيدة الرزيل قلب ما دتنابن أم لبيريشكا بابي خو إبراهيم كارم مظن أم هرن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما إبراهيم نا يهودي بنا فالله بو بلكي أو إنسانك حنيفي مسلمان بو
گەرەکە ئەم عەقیدامە فکرامە دەوام لێ ئومەت بێ ئەم تەوێ مسلمانە ji xwe re bira bizanbin kîn û nefreta tu مسلمانە ئەم neyxne qelbê xwe Rebbê Ezzetê وەصفê muhacira didê peyre وەصفê ensariya didê pişt re jî dibe وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ سەر navê me Xwe Teala dibêje dibe ew ê ku pey muhacir û ensariya re tên heta qiyametê muminê ku werin Xwedê ji pêl meve mijûl dibe dibêjin dibe ya Rebbî me û wa muminê beriya me ku îman anîne me tev de bixefrêne kîn û nefreta tu مسلمانî tu muminî nêxe qelbê me gereke em li qelbê xwe meyzênin kîn û nefreta tu muminî di qelbê me de tinebê Xeyj wî jî tiştê ku em ji xwe re dixwazin gereke em ji birayê xwe مسلمان re jî bixwazin bi derdê mumina em bêşin em nesîhetê xwe ji tu muminî esirgemîş nekin Peygamberê me sallallahu aleyhi ve sellem gotiye eddînu en-nasîha eddînu en-nasîha eddînu en-nasîha em ê li her kesî nesîhetê xwe bikin em ê emrê bilma'rûf nehya anil munkar em ê li her kesî bikin li her derî bikin li gorî taqeta xwe û yek jî divê kültûra me seqafeta me îslamî ne xurafe bin ne qisset û çîrok bin ne mewduat û îsraîliyat bin em ê her daîm kitêbê mudellel bixwênin em ê va kitêbê mu'temedê mezahiba bixwênin kitêbê va alimê mezin وەک النەوەوی وەک ئیبن حەجەرê عەسقەلانî em ê kitêbê va alimê mezin bixwênin bere zikrê me me'thûr bê duayê me duayê Qur'anê bin duayê me duayê Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem bin bere eskara İmamê Newewî ji mala me dûr nebe derheqê wê de alimek dibêje ببيع الدار واشتري الأذكار پرê te tinebin xaniyê xwe bifroşe eskara İmamê Newewî mutleqa bikire li ba xwe bere eskara İmamê Newewî ji mala te dûr nebe